urondemeye ko kakazi kabonetse nakutakoze kugira nakabone bambariye ko kuwa mbere nzoja gukora ni kuvuga kwa mbere nzotangira akazi amajoro ntaryamye urayazi ubugena akoresheje ubwironka akazi urabuze wahurondera akazi urakaronse kora akazi nk'akazi ni wafyina mu kazi uzobona ko akazi mu kurondera kandi kazi. Hii hapa ni behind the scene ndogo tu sana, yani tuko naandaa kitu kadogo sana. Ndio behind the scene hiyo kusikia nyingine fake. Mimi leo ndio nashika reflector. Nishazoea kuniona niko na kamera. Na mchezaji wangu naye ni huyo hapa. Yo, nikiwa na bwana mkubwa hapa. Tukana kameramani mpya kule kutoka wapi tena?